لا لا سيبي دي عشان دي بتاع حسام. بقول لك بصي خشي بس بسرعه لحسن حسام بيركب العربيه تحت وانا عايزه الحركه. ماشي البيت خلاص بيت ماشي. ايه ده؟ ايه الميه دي؟ سايبين باب مفتوح ليه؟ لا ابدا انا لسه داخله وكانت نهى بتشوف الاكل جوه، قالت لي حسام جوه فانا نسيت الباب والله. في ميه مرشه بره، تعرف مين رشها كده؟ تقريبا الباب كان بيمسح. يمسح؟ اه انا ادخل اغير وانا ماشي. ماشي. حسام في حسام انت اتخضيت كده ليه؟ يا حسام في ايه؟ ايه ده وانت شكلك عامل كده ليه؟ ما انا شكلي حلو اهو. لا انت شكلك متغير قوي. ماله شكلي يا ابني؟ ما هو فل اهو. في ايه لا شكلك كان متغير جدا يا عم؟ تلاقيك بس كنت بتحلم حلم وحش. يلا بس قوم يلا. يا شيخ. ولا حلم وحش، انا مش حلم وحش، انت اللي اصلا بقى شكلك غريب. اسكتي بقى اسكتي يا حسام بس يلا عشان نقوم بقى. يلا. ما لكيش دعوه بيا. اطلعي انت بشكلك اللي انت بقيت حاملاه ده. شكلك بقى متغير خالص يا شيخ. شكلي متغير ايه يا حسام؟ انا حلوه اهو. في ايه؟ حلوة ايه؟ انت مش شايفه نفسك عامله ازاي؟ في يا حسام مالي؟ ايه اللي مالك ده؟ انت بقيتي مهمله في نفسك قوي. ده بقى طايقه وش كده. هو في ايه الكلام يا حسام اللي انت عمال تقوله ده؟ في انت اول مره تعلمني كده. ايه اللي بعملك كده؟ ما عشان اول مره اشوفك وحشه كده. بعيد عن وشي بقى، بعيد عن وشي. انا اصحى كده اشوفك كده. امشي انت لسه هتبصي لي؟ اختك القرف. ايه الصباحيه الوحشه دي؟ قلت اعمل لكم بقى حبه عصير بقى، حاجه ساقعه كده. ليه تعبت نفسك كده يا بوسي؟ عادي بقى، انا نزلت بقى ارزل عليكم شويه واعمل لكم. تسلمي والله يا ابوي. يعني انت نازله ما ينفعش تقعدي معانا نخليكي تعملي عادي عصير؟ انا بيتي، بيت اختي هو بيتي يعني، مش الله هعمل يخليكي يا حاجه. بوسي. لا لا سيبي دي عشان دي بتاع حسام. اصل انا صباله بيبسي كتير عشان هو بيحب. تسلمي يا بوسي، مش هكسفك والله. طب بص بقول لك انا هسيبكم مع بعض بقى عشان ادخل اكمل حاجات الشغل جوه في الاوضه بتاعتي. ماشي؟ طيب ماشي. ما انت قاعده ليه كده في البيت؟ مش هتطلعي تشوفي شغل وكده؟ امال كنت بتتعلمي يا بنتي الفتره دي كلها ليه؟ ما انت عارفه يا بوسي برضو ان حسام رافض موضوع الشغل ده نهائي، يعني عشان بيغير وكده. هو مش عشان بيغير، ده عشان شاكك فيكي ومش شاكك عايزه فيه بس. تشتغلي. صدقيني يا بوسي لا والله لا، حسام غير كده خالص. حسام واثق فيها جدا يا بنتي اسمعي، انا عارفه او انا اكبر منك وعارفه ان بصي طالما الراجل بيقعد يقول لك لا ما تخرجيش ولا ما تشتغليش، يبقى هو مش غيران عليكي، ده هو بيشك فيكي. لا يا بوسي والله لا، حسام غير كده والله. طب بكره هتعرفي اللي انا بقوله لك، بس انت حاولي تفتحيه في الشغل وكده يبقى ليكي كيان وليكي تجيبي مثلا اي حاجه نفسك فيها انت عايزاها، بدل ما تيجي تقولي له اديني فلوس وتتذللي. ما هو كده مش هتقلي من حاجه والله، عادي يعني الشغل مش مهم بالنسبه لي قوي. بس انت حاولي بس تعملي اللي انا قلت لك عليه. صدقيني انا بدلك على الصح، يعني انت مش عارفه ان اختك هي اللي بتدلك على الصح. خلاص ماشي يا بوسي، هحاول افتح مع الحوار. بس برضو ايه تتمسكي برايك. ماشي يا بوسي. بقول لك يا حسين، ايه يا نور؟ عاوزه اكلمك كده في موضوع يعني. كلمي. طيب بص بصراحه انا عاوزه انزل شغل. شغل ايه؟ انا عاوزه اشتغل يعني، عايزه انزل كده واجرب. هو احنا مش متفقين واحنا مرتبطين؟ مفيش حاجه اسمها شغل. ما هو عادي يعني يا حسام. ايه يعني موضوع الشغل ده؟ ولا مش عارفه انت رافضه ليه بصراحه. لا بصراحه انا بغير عليكي ومش لا ما فيش حاجه اسمها غيره، انت كده بتشك فيا. ما ده الصراحه التفكير الوحيد. وليه اشك فيك؟ هو لازم ارفض عشان بشك فيكي؟ ما هو ده التفكير الوحيد. لا لو بشك فيكي مش هتجوزك اصلا. انت بتتكلمي في ايه؟ انا واحد بغير، ما بحبش مراتي تتعامل مع حد، ما بحبش الاختلاط، ما بحبش الكلام ده. كده يبقى غلط. طب وهتشتغل ليه اصلا؟ محتاجه فلوس؟ معايا فلوس. محتاجه اي حاجه في البيت؟ متوفر كل حاجه. انا عارفه ايه بقى اني محتاجه حاجه، بس انا عاوزه يبقى معايا فلوس لنفسي. يا ست خدي الفلوس اللي انت عاوزاها. انا كلمتك في حاجه فلوس، خد اللي انت عاوزاه. لا بجد يا حسام كده بقى التفكير كله اللي انت بتشك فيه. انا مش فاهمه ليه ما تسيبني انزل اشتغل واجرب. يا نهار اسود. بقول لك انا مش مخليكي محتاجه حاجه تقولي بشك فيكي. اشك فيكي ليه؟ انا يا ست واحد كائن كده بيغير. انا طبعي كده ما بقدرش استحمل. هو كده لازم ابقى بشك عشان رافض بشك؟ لا مش شاكك يا ماما، وقلت المبدا ده مرفوض تماما. انا عاوزه انزل انا اشتغل. وانا قلت مفيش نزول. ماليش دعوه بقى يعني، انت تقرر بقى الصراحه. خلاص انا خلصت كلامي. اتفضلي جوه بقى عشان انا مش لا مفيش حاجه اسمها كده يا ستي بصراحه. ازاي براحتك؟ انا عندي انا عاوزه انزل انا اشتغل. ايه بصي زي شوفي صاحبتك دي عشان خلاص انا بجد جبت اخر منها. يا بس انا مش يا بصي رافض ان انا انزل اشتغل. انا مش فاهمه في ايه. طب ماشي اهدي يا ماما اهدي، ما ينفعش يا بوسي انا مخليها. انت مش فاهمه هو بيكلمني ازاي؟ وانت محتاجه حاجه عشان تشتغلي؟ انا عاوزه انزل اجرب. اهدي بس. مفيش تجربه. واتفضلي خشي جوه.
اتفضلي. انت بقى ايه ده؟ في ايه ده؟ في إيه؟ ما تشوفي صاحبتك يا ست دي. مالها انت كده؟ زي اختك متربيه معاكي. ايه في ايه؟ ايه اللي في ايه؟ عاوزه تشتغل ليه دي؟ عاوزه تشتغل ليه؟ وانا محاربها من حاجه؟ خليها عاوزه صراحه حاجه. هي عايزه تشتغل ليه؟ ده انت حتى موفر لها كل حاجه. ده انت اي حاجه بتطلبها منك بتجيبها لها. طب ما تقولي لها، قولي لها الكلام مش عارفه في الكلمتين ايه دول. والله، كذا مره اقول لها هي ما بتسمعش الكلام. مش عارفه مين مسلطها. مش عارف في ايه بيقول لها بقى. في ايه، بيلعب في دماغها. طب بعد اذنك ادخلها كده وعقليها عشان بجد انا جبت انا اخر منها. بصراحه انا لو مكانها والله العظيم بص اقعد تحت رجليك وما اطلعش اشتغل ولا اعمل اي حاجه. انا اهم حاجه ان انا اكسب رضاك عليا بس. انت عشان انت اصيله اصيله. ادخلي لها خلاص ادخلي لها انت ادخلي لها يا وانا بص. هدخل لها. ماشي. انت مالك بتعيطي كده ليه؟ يا بنتي ده اول مره يمد ايده عليا، انا مش فاهمه في ايه، وكمان بقى يشوفني وحشه. والله انا مش عارفه ان هو ماله كده اتغير ايه ده ليه. بقى يشوفك وحشه؟ انت بتقولي ايه؟ والله وكمان مد العظيم. ايده عليكي؟ والله لدرجه ان يقول لي انت وحشه، انا مش كل يوم اصطبح على الخلقه دي وانا وحشه برضو يا بوسي. لا والله العظيم انا عارفه ان انت زي القمر. ما انا قلت لك الرجاله كده، قلت لك انزلي الشغل عشان الشغل ده هو اللي بيخليكي ليك كيان وراجل طب يحترمك. رفض. يرفض ليه وانت لازم تقولي له يا نهى؟ يعني انت عايزاني اعمل ايه؟ يا ستي انزلي من ورا اشتغلي. وبصي يا ستي لو جه مره بدري ولا حاجه هقول له دي كانت معايا ونزلت تجيب حاجه، راحت عند مامتها شويه وخلاص يا ستي ما حدش هيعرف حاجه. لازم يعني كل حاجه تروحي تقولها له زي المره اللي فاتت برضه ما قلت له راح قعد يقول مين اللي عمل، مين اللي لعب في دماغك، مين اللي قالك، وكنت هتخليه يعرف ان انا اللي قلت لك. ما ينفعش. انت انزلي وما تعرفوش. وبعدين الشغل ده يا بنتي اللي هيخليكي في نظره احسن واحده في الدنيا. هتجيبي بقى مكياج وهتدلعي نفسك وهتعملي حاجات كتيره قوي. انت مش عارفه ولا ايه؟ وانا اللي هفهمك. طب انت قدامك شغلانه؟ يا ستي الشغل كتير مالكيش دعوه، سيبيها عليا. ايه ده بقى يا حسام بقى زمانها جايه؟ اهلا ايه بس يا بوس، يعني من امتى اصلا باجي البيت وما بلاقيهاش في البيت كده؟ ما ينفعش كده خالص. بس ايه ده يا حسام، بس اشرب عشان خاطري بس يا ست حاجه اهو، تهديك. حاضر اهو. من امتى كده؟ هي ممكن برضو يا حسام يكون عندها شغل زياده. يعني ايه شغل زياده؟ يعني ايه شغل هو زياده؟ ده اللي عطلها يعني بس. ايه شغل زياده؟ انت في حاجه عارفاها مش معرفاني؟ بصراحه يا حسام هي نهى يعني نزلت شغل اليومين دول. نزلت شغل؟ ازاي دي نزلت شغل من غير ما تقول لي؟ دي هي بصراحه اتجننت؟ من امتى الكلام ده؟ من امتى؟ بقالي حوالي اسبوعين. اسبوعين من ورايا من غير ما تعرفني انها نزلت شغل؟ بس اهدى عشان خاطري، اهدي. يا نهار اسود. اهدى بس، خد اشرب. يعني ايه اشرب يا بوس؟ يعني ايه اشرب؟ اشرب بس عشان خاطري واهدى بس. انت مش لازم تزعل كده يا حسام، بس منه برضو لله اللي كان السبب بصراحه. مين بقى مين صاحبتي بقى اللي مسلطاها ده؟ لا ده مش صاحبتها بصراحه يعني. هو امال مين؟ امها؟ هو الولد اللي كانت مرتبطه بيه قبل ما تاخده. نعم. محمد. ولد مين اللي كانت مرتبطه بيه قبل ده؟ محمد. والله ده كان محمد مرتبط بيه قبل. مين؟ هو انت بتقولي ايه؟ انت بتفكري في انت بتقولي ايه؟ بص يا ركزي كده في الكلام بص بتاعك. يا حسام انا مش عايزاك برضه تزعل مني عشان وما تقولش ان هو حاجه، عشان برضه ممكن تفتكر ان انا بالراحه بالراحه. مين محمد ده بقى؟ ده صاحبها في الجامعه. ده كان صاحب مراتي بيكلمها دلوقتي؟ ما هم كانوا مرتبطين قبل كانت يا حسام. يعني ايه مرتبطين؟ انا جوزها. ايه اللي لا بتقولي بس ده؟ اهدى يا حسام. يا ستي اهدى ايه اهدى وزفتي بس. ايه؟ انا هنوش دلوقتي. انت عايزه تفهميني اللي هي بتتكلم مع ده من ورايا ونزلت معاه شغل؟ ده كلامك؟ يعني ده معنى كلامك؟ ايوه تمام يا حسام. تمام. تعالي يا هاني تعالي. طبعا اتفاجئتي بوجودي، مش عامله حسابك انا موجود. اقعدي يا هاني. جيت بدري يعني يا حسام؟ جيت بدري طبعا. لازم اجي بدري عشان اشوف مراتي مش موجوده واعرف مش موجوده ليه. كنت فين؟ ايه يا حسام يعني كنت مع ماما بس شويه. كنت مع ماما. طب انت كدابه بقى، عشان ماما كانت معايا على التليفون من نص ساعه تقول لي ايه هي فين نهى؟ سلم لي على نهى بقالها يومين ما بتكلمنيش. يا كدابه اللي ما عندكيش دم، كنت فين؟ بصراحه كنت مع بوسي يعني بس ما رضيتش. بوسي اللي كنت شايفها برضه من ساعتين مسلمه عليها وطالعه على السلم. هتلف وتحوري اشك فيكي. كنت فين؟ كنت في الشغل صح؟ الشغل ايه بس؟ كنت في الشغل. نزلت الشغل من ورايا. انت عارف ايه الكلام ده؟ انت مالك بقى؟ عرفتي منين ولا ما عرفتش منين؟ نزلت الشغل من غير ما تعرفيني، من غير موافقه جوزك. ده الاحترام؟ ده اللي اهلك علمهولك؟ ما تردي. ده اللي اهلك علمهولك؟ هات موبايلك. مش معايا. يعني ايه مش معاكي؟ هات موبايلي يلا انجزي. انجزي. في ايه بقى يا حسام؟ انا هقول لك في ايه دلوقتي. في ايه؟ مين ده؟ ايه ده؟ مين ده؟ انا ما اعرفش حاجه. انا هعرف.
يا حسام إيه ده؟ انا ما اعرفش انت مين ده. فين؟ انت وحشتيني. يا حسام وانت اكتر. والله صدقني خلينا انا هنا. والله خلينا هنا. ماشي انا مش هتعصب ولا هقوم اقتلك دلوقتي. يا حسام. مين ده؟ والله العظيم انت انا كنت ما مرتبطة اعرف بيه قبلي؟ انا ما ارتبطتش بحد، انا ما اعرفش مين عامل مين كده. ده؟ انا اللي عامل، انا وريته لامي وعامل ده. يا مين حسام، ده؟ والله مش انا تليفونك؟ ما اعرف. ده الشات بتاعك؟ والله ابدا مش ما شفت رسايلك؟ حد مسك كل تليفوني. الشات ده مش رسايلك؟ يا حسام بصي. والله انا ما عملت حاجه. بص عشان ما اقومش اموتك. بص انت نزلت الشغل من ورايا ودلوقتي انا عرفت ايه السبب وايه سبب تغيرك. بص يا بنت الناس، من اللحظه دي مش هشوفك في البيت ده خالص. تروحي بيت امك وانت ليكي كبير اقعد معاه. يلا غوري يلا امشي من قدامي. امشي انا كبيرك عارف اتكلم معاه. انت النهارده خلاص. يا حسام انا كده خلصت كل حاجه في الشقه، وعملت لك اكل كمان عشان لما تجوع كمان تاكل. الف شكر يا بوسي، والله ما عارف اقول لك ايه. تسلمي والله على كل حاجه. بس انت برضه يا حسام برضه استعجلت في موضوع الطلاق ده. لا خلاص يا بوسي عادي بقى، مش مشكله، الحوار وعدى. بس انا الصراحه ما اتخنش ويحصل معايا كده وانا ما كنتش اعمل اي حاجه من دي يعني. انا بصراحه انا مش مصدقه ان نوع تعمل كده. يعني ازاي صاحبه سنين واتخدع فيها انا كمان بالطريقه دي؟ انا برضه مستغرب ازاي انا اتخدعت فيها. انت صاحبتها اهو كويسه جدا وذوق ربنا يخليك واحترام. والله. مش عارف والله مكسوف منك على اللي انت بتعمليه معايا، وبرضه والله مكسوف منك اللي انت اصلا تطلعي ومن حد ممكن بالجد يتكلم عليكي. لا انا ما يهمنيش اي حد. لا. انا اهم حاجه عندي ان اشوفك مرتاح وكل حاجه جاهزه عندك وفي احسن حال. انا مش عايزاك تقول الكلام ده تاني خالص. كنت اتمنى ان انت تكشفي لي صاحبتك دي من زمان عشان كنت طلقتها من زمان بدل ما انا كنت مخدوع كده. مش عارف والله العظيم اقول لك ايه، وبشكرك بجد. ومش أنا عارف مش عايزاك والله تشكرني يعني ولا انا حاجة. مش عارف ان انت ما كنتيش قدامي من زمان ليه. والله كنت اتجوزتك انت، كنت يعني مش عارف اشكر فيك. يلا بقى عادي بقى، انا بختي مايل وعارفاه يعني مفيش مشاكل. وبعدين هي برضو صاحبتي وكده وانت برضو تستحق كل خير والله بجد. لا وانت برضه تستحقي كل خير يا بوسي، وانت لو ما عندكيش اي مانع انا ممكن لو تقبلي ان انا اتجوزك لو انت ما عندكيش مانع. ايه بس كده مش هينفع. صاحبتي هتقول عليا ايه بس سيبك من صاحبتك خلاص، ده ماضي وانتهى. هي كانت مراتي وانتهى، فانت برضه لازم بس تقطعي ممكن تقول عليا دلوقتي ان انا خربت بيوت ولا اي أو حاجه. أي حاجة. تقول لي تقوله. انا شايفك اللي انت مناسبه ليا واللي انت فعلا انا شايفك واحده انا تستاهلني وانا استاهلها. بص يا حسام والله العظيم بجد انت تستاهل. بص احلى حاجه في الدنيا، وانا بص عيش خدامه تحت رجلك. انا مش عايزه اي حاجه غير رضاك. والله انت بنت اصول وخلاص. انا هظبط الدنيا وهطلع اتكلم مع اخوكي وان شاء الله خير. ماشي.